Justice for Humanity. And they one more the books. I would walk on my and cry one more benepa, and so one more any scan as I will for this car, a besha one more a war Kodiwohia basic DA school. I have for Kenya say number 2. Sabaya Sankran so on bet me a conkin said or more con Adom TV. It was so. Brawo the exercise books ekoma Kodiwohia basic DA school ye no ewa ha for Kenya say number 2 ena Emmanuel Obenya waka Justice for Humanity ho editu just say ko yi a won sha ban ase eye hwehwemu ewo mantem ne mu ehu suku ahodo a wo mu ehia mo ne senti ene wotu ho na mo a wo ye do betimi aboa sebe ya adesua ne adechwe betimi akoso book fi ejama school say yidika be ye so bi ewa ha na ehwu say emopran bebre na omu mesua no omu bo omu modin ye pa nanso eba no sikasem na emu aye den eye enti nkrata na ebeboa amu matimi asua nwoma ne ye no omu nya sika entimi empa nto eniema bebre bi su atade ne nasefo enyina asese enti ye rehu se wo se ye den nkrata no eba beboa se ne be ya emopra no enwoma asua no ebe konkan enwachi ena suku panyina woda Kodiwohia basic school ano Joyce Konado from Pon ya wono enegina school no anamu eje enwoma yi editu dwase sankrata wo beche ediama adesuafo no wo hwekwan se beboa ma adesua ne adechwe akoso esanse abofo ni bi wo hono mu a woni sikenti emofra no kora school no ko enye wonde ya da masi bebre efa adoye ama ya amaye in fact Kodiwohia school ehia ne ma bebre na busi amodi abai ebeboa ye yie esanse ye mofra no omonya ade yie na emom akade a ombe ede be trade ede atro ehu odin bebre awfo ne bi so bo mo odin bebre but bebre na so eyi o mani etini ma amodi abai die in fact aba ebre a ye hia ne pa beboa kra no yie ka dachi